ठुगु ज्याझो या संयोजक रत्नमान डङ्गोल कार्य समिति दुज च्यापु समाज यला स्पोन्सर्ड बाई नेवार जागरण मञ्च जापान नेवार समाज हङकङ दक्षिण बाराही इट्टा उद्योग बानेश्वर ललित मण्डप आर्ट एन्ड आर्किटेक्ट प्राइभेट लिमिटेड सानेपा ललितपुर स्वर्णिम मल्टिनेसनल ट्रेड प्राइभेट लिमिटेड सानेपा ललितपुर जो जलपा जी अनुप साके नेपाल मण्डल टेलिभिजन या कात्ति प्याख विशेष जाजोस लसकुस याना छना यल ल्याकु या कात्ति दबुली न्या निथ सञ्चालन जुया छंगु कात्ति प्याख यत छिगु न्हने ठुगु जाजो पाके केना वया छनकुला जुयसुला थोय चले वंगु कार्तिक या 30 गते व मंगशिर या 1 गते निनु प्याख यत छगु महत्वपूर्ण गु प्याख कथा कया तगुदो कार्तिक 30 गते बराह अवतार अथवा हिरण्याक्ष वध खसा मंगशिर 1 गते नरसिंह अवतार अथवा हिरण्यकश्यप वध थो निगु प्याख या त थुगु कात्ति प्याख या न छगु विशेष कथा कया तगुला जुहेजुला अथवा विशेष कथा छा कया तगु ख थुकिया विषयले न चित थोयगु ठुगु ज्याजो पाके जानकारीला बिगु हेजी लिसे बराह अवतार गुकी भगवान विष्णु या तेस्रो अवतार कथा कया तगुदो अलि हिरण्याक्ष छम दैत्य वे कय त गु कथा दैत्य या त धैपति थो विष्णु पुराण नाप सम्बन्धित ठुगु बाख लिसे स्वापु दुगु हिरण्याक्ष वध वा बराह अवतार या प्याख चित न्यबयाचना थोयगु ठुगु कात्ति प्याख विशेष ज्याछस Greater Queen Satyabama Dwarpalji Aji Thana Bra Tarkaya Hiranyaksha Vadya Thana Bunach
अवतारतको चाहिँ कृष्णगण मुखसे नारायणगण अथवा विष्णुगण यो रूपमा प्रस्तुत जियो के चाहिँ सुनिजा छ कृष्णगणे चाहिँ रुक्मिणी सती भामा दै थो नारायणगण अथवा चाहिँ विष्णुगणे चाहिँ लक्ष्मी सरस्वती दी थो किस्म न्याउनी उप्याख केने ढुङ्का अले वया लिपा इन्द्रगण प्याख न्यवे इन्द्रगण प्याख न्यवे ढुङ्का अन चाहिँ अले दैत्यगण गु हिरण्याक्ष हो वया मन्त्री पि निम सुबाउ बो वज्रबाउ धापि निम प्याख मोट सो दबली प्याख ओली ढुङ्का अले इन्द्रगण ने चोम गुम द्यया गुरु गाठै इन्द्रया न गुरु बृहस्पति प्याख अन चाहिँ वो इन्द्रिया त उयो शक्ति उयो राज्य बल के लागि होम एना चाहिँ इले अन चाहिँ वा हिरण्याक्ष दैत्य उया चाहिँ होम त दस्तै नाभि अले वो इन्द्रलोक च्याकुको दृश्य अनखनी वो ढुङ्का अले बडा अवतार अनुजुई बडा अवतार भने वे ढुङ्का बडा न चाहिँ वो हिरण्याक्ष दैत्य लवाई लन 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 त्यो हिरण्याक्ष दैत्य बुकु किनी अन चाहिँ तर वास्तविक बाखने सोयु खस हिरण्याक्ष दैत्य त स्याउडेको उल्लेख छ न हिरण्यकशिपु पुता स्याइ एजुली त्यो निनु बद यो दिसिम गन्छ छनु जक केना टगु जुल थुप्याक्ने चाहिँ ठुकिस मसिरे
बडा आपता चाहिँ
विष्णु पुराण यो आधार सोयो छ त्यो चाहिँ दोस्रो अवतार पहिलो अवतार चाहिँ मत्स्य अवतार है दोस्रो अवतार चाहिँ बराह अवतार अहिले त्यो तेस्रो अवतार मत्स्य कश्यप बराह गो चाहिँ पहिलो मत्स्य जुल अहिले कश्यपले चाहिँ कछुवा अथवा चाहिँ काउली दाइ झिन्जो अब छ अहिले तेस्रो अवतार बराहले ला त्यो बराह चाहिँ तेस्रो अवतारे लागु प्याखा त्यो बाखाइ आधार त्यो प्याखा एउटा जुल कने चाहिँ चौथो अवतार नरसिंह अवतार कने कुन किनी साथीहरु Besa. Aku ni asal menikah. Once more. Job mah punya ngomong lah. Aman teman mal kayo, punya sikit hati. Kun suwala. Japlan khawala Fiawala Venawala Suve Almatle Mantra lo mani su Chakumari ve Chu chaku
घ्यो न चकिला घ्यो चको घ्यो न चकि छु चाकु ग्वारा चाकु छु ग्वारा बम ग्वारा छु बम थाप बम छु ढाप चाया धप छु चा गठी चा छु गठी शिव गठी छु शिव माको शिव छु माको पुला माको छु पुला धौ पुला छु धौ गोटा धौ जुजु धौ खबे धौ छु गोटा लिया गोटा छुली छुली मखो सली छुसा छुसा जुगुसा छुसा जुगु छुसा सा सा गुंसा 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 छुसा छुसा का वो मिसे मिसा छुना तो वाला वाल सरा तो छुसा हुआ छुसा छुसा का सिगे ठाकुर का मंदिर बनना हो दला चंचे दला जोशी आगा पण तक आलार मंत्र लो मगा मंत्र बनना शिरला वो गो हिरण्याक्ष दैत्य त बाख अनुसार बदिएको ख तर झिगु थो काति प्याख्ने चाहिँ बद मयासे बिसिमंगो जको केने किनी अले बाखै मे आधार सोयो खस गु बरा अवतार चाहिँ झि तो हिरण्याक्ष दैत्य चाहिँ पृथ्वी त ए थौ कब्जा तया चाहिँ समुद्रीय दुयंका तयको अयो बाखंडु वो बाख यो थुकी चाहिँ झि काति प्याख्ने उल्जुक मको वो म क्यों चाहिँ अले वो बरा न चाहिँ पृथ्वी माता त पिनि हैगु गु बराय चाहिँ वो बरागु चाहिँ टुवा दै वो टुवाले चाहिँ दारान्यु प्या अन चाहिँ पृथ्वी माता त अन तया चाहिँ वो समुद्रमा पिटी हौ ढेगु बाख्ने उल्लेखित सिद्धर सिंह मल्ल गु थोंसिबे सोसो चेर ह्यो गु प्याखा सूर्य त वे गुरु विश्वनाथ राजोपाध्याय हरिवंश राजोपाध्याय सहल कथा गु देश यलो दिए चाहिँ मगा नक्षत्र नाचौ इले नरबली यो प्रत्येक रूपमा प्याखा झवैटाउ कारण थो प्याखा नैना चाहिँ गु देश त हानि जिगु जस्तै रोग व्याधि प्रकोप त भए प्रकोप ठुलो थो चाहिँ समाधान जु उनीको कारण चाहिँ ठो निगु प्याख गु इले
तो 6 साल तक चाहिँ किन उया छौँ जुल डक्कै प्याख 27 दिन त क्यों जुल नि ने क्यों तर 6 साल लिपा 60 साल थनो आगो राणा शासन मरेनुका प्रजा त होला अले चाहिँ अन ठो चाहिँ आ छुयाको रे चाहिँ ठोख दरबार तक ठ्याउले ठो चाहिँ ठ्यो ठ्यो महत्त्वपूर्ण ढ्या जानकारी अन दरबार के बिरुका ओ दरबार एक खस ठो निनु प्याख चाहिँ डिगे मते त्यहाँ चाहिँ उनीहरु त ब्याचुङ कार विशेष महत्त्वपूर्ण आतको न महत्त्व दयाचुङ अले आठुको वोङ साले कोभिड अवस्था न चाहिँ जिमस नगरपालिका अले चाहिँ सिरोकारले चाहिँ ठोय महत्त्व जिस अन निहन तेले वेक पिस एसका ठोनिन चाहिँ तो यलो यागु मंग बजार चाहिँ सिलेना सा केरीमा भएको वेक अपिनियन थापो अनुसार अले सिरो पाखेन वे निर्देशन अनुसार मंगल बजार त सिलेना दिशा चाहिँ निनु चाहिँ सञ्चालन गर्छ
ठुकी विशेष सेना चाहिँ बर्मु राजोपाध्याय जुल मन अले उना शेषत जुल अले उना ठो तन्नुकार चित्रकार नक्सिङ छि रे तु दैत्य जुपी चित्रकार जुइमा अले तन्नुकार चाहिँ वो दैत्य मन्त्री भी अले महर्जन अनाउना चाहिँ शाक्य चाहिँ अपोइना थो देवी गने भयव्य रूपमा चाहिँ पेखाउला छुङडु अले उकि मेबी सहायक त मेबी चाहिँ पेखाउने ह्याइमा जुस्ना जुल विशेषना त नरसिंह बरा अले दैत्य ठुपी चाहिँ वे पेखाउली मारिहरू वे जाति पेखाउली मारिहरू अले ठुकी हैन उ पोंगा पिपी व्यञ्जनकार पिसा ब्याग मे पिसा पुइ मजुना अले आ छौ चाहिँ आ ननाउना छौ उइटा छ चाहिँ हैन पुनर्स्थान याको सोयाचनहरु कपाली पिन्सन चाहिँ मुआली पिगु याना तौदो आठु छम बेको छम मरे सार्की आ झिउ चाहिँ हो क्रम भंग जोडु उइटा चाहिँ गैना चाहिँ संरक्षण याको ठो चाहिँ नगरपालिका पखना सल्लाह न चनहरु बेको पिसा ठिटा संरक्षण याको तालिम बिउ खा छुका या उगेन खन्जा चौदो एजने ठो पेंगु न्याउ जाति चाहिँ वे पिए जाति पेखाउली मारियो तर मेगो जाति चाहिँ ठोए वे चाहिँ मरु त ठुठु पेख्ने चाहिँ समग्र रूपमा यलेया नेवा जाति दुनला पिन्दको पेखाउला छौ
विपिन कृष्ण कंसकारजी आज लास्ट डे भोलि लास्ट डे टुडे इज द सेकेन्ड लास्ट डे Thank you.
जाझो या संयोजक रत्नमान डंगोल कार्य समिति दुजा च्यापु समाज यला स्पोन्सर्ड बाई नेवार जागरण मंच जापान नेवार समाज हङकङ दक्षिण बाराही इट्टा उद्योग बानेश्वर ललित मण्डप आर्ट एन्ड आर्किटेक्ट प्राइवेट लिमिटेड सानेपा ललितपुर स्वर्णिम मल्टिनेशनल ट्रेड प्राइवेट लिमिटेड सानेपा ललितपुर नेपाल मण्डल टेलिभिजन या काति पाख विशेष जाजो पाखे थौचित हिरण्याक्षवध व बराह अवतार केना कुशला अले बराह अवतार केने गुछले छुगु कथा या प्याख त भुलिगु ख ओकिया जानकारी न चित थौ जाजो पाखे बिया गो हेजुला हिरण्याक्ष जुइमा चित्रकार पाखे जुइमासा अथे बराह जुइमा श्रेष्ठ जातीय जुइमागु थुछगु प्रावधान दुसा लिसलिसे सम्पूर्ण मेमेगु जातीय तन थठगु कथा या भूमिका बिया छगु नेवाते त एकत्रित याना तगु छगु प्याख ख काप्ति प्याख अले थुगु काप्ति प्याख या त छिगु न्हने तक थुगु नेपाल मण्डल टेलिभिजन विशेष जाजो पाखे छिगु न्हने तक हे यानिति चित ग्वालिना दीपी मध्ये रत्नमान डंगोलजु वेक संयोजक कथा ग्वालिना दिगु दो च्यापु समाजिया कार्य समिति दुजना खवेक लिसे ठुगु जाजो त स्पोन्सर ना डीपी ख नेवार जागरण मंच जापान नेवार समाज हङकङ दक्षिण बाराई इट्टा उद्योग न्यू बानेश्वर ललित मण्डप आर्ट एन्ड आर्किटेक्ट प्राइवेट लिमिटेड सानेपा व स्वर्णिम मल्टिनेशनल ट्रेड प्राइवेट लिमिटेड सानेपा वेक पिन्त विशेष शुभाब्युसे कने थो काति प्याख मध्यया तकले अन्तिम दि व दकले रोमाञ्चकको प्याख नरसिंह अवतार हिरण्यकश्यपवध या प्याख लिसे उकिया जानकारी जना छिटा नाप्लावे गुएजी थौइट ओजाउ फने शुभा